Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Alma. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak, tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumheg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alma. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Itimplanak man iti kape. Ag kape ag kumapay, sakbay ang mapanak ag digos. Naglamot ngamin ti panawon ita. Awan kape, naibos. No adda ko ma, itay pa yan nagtimplaak. Ay, unay mat ngaminan ti kastoy ak kinarigat tayo. Ultimo kape, maibos pa'y. Apay, naibusan ay adagos, tinyawat ko kan kaasweldok, hindi na minsan nga aldaw. Naibusan na talaga. Manumat la day jay ngay. Kurang tupay, gaputan nagninamot dagiti magatgatang ita panawon. Ay, nasaysaya at samat. Numapanak langan manggad iti sabali a pagilyan, bagat. Naimimbag ijay, tadakkal ti birok. Ay na Daniel, idi pa'y kumana panunot mo day taa. Ala, mapankalaangan ija abroad, tapno saan tayo amatay dito'y Pilipinas asi mumulagat. Talaga akas ta ti aramidak, bagat. Kat para kada tayo iti anak ta, ti panagsakripisyo. Ipatpatag kayo a pamilyag. Iso nga uray narigat, aramidak, bagat. Agsingsingpat ka kanayon anak. Kanayon ka nga agtunog kaninanang mo. Kabayatan ti kaawan ko. Ipatpatag kayo. Bagat, di mo kumabaybay ti anak ta. Agananad kayo kumakanayon iti abroad, tatang. Kat ikarik, tong palik abilin nyo kanyag. Ipatpatagda ka kaninanang. Urayan mi ti panagsublim. Ala, husto daytan. Kasano nga rod lakay. Panawan da kan iti anak ta dito'y airport. Awagan na kamin tulatan, inton adda ka ni abroad. Wen, bagat. Kat aganad kayo iti anak ta, iti dalan yung agawid di lugar tayo. Agananad kamat akanayon, tatang. The best ka talaga, Alma. Hanggang sa inabak mo amin nakasugal ta. Nagdakkalagatan ti inabak mo kadakwana. Wen nga rod, pari Alex. Mala, agawid ta nga rodan. Inak pa'y gumatang iti kanan dya anak ko. Awan nga min naluto ija balaykat. Isu nga amok asaan pa'y anangan day jay. Madamdaman ton ti panagawid ta. Mapantapay mangan. Kalpasan na. Adan tupay papananta. Ha? Amok latan ti kunam apapananta. Sige nga rod, mapantapay mangan. Kalpasan na, mapantanton iti kayat mo apapananta, pari Alex. Daitaman ti kayat ko ka. Mari Alma. Alang arodan. Mapantan. Tani, talaga mabisina ko. Napnagak, Alma. Oh, nakaragragsakak. Naup-up man ang tiiliw ko ka. Uray siyak mat Alex. Nakaragragsakak mat unay. Kasanon, numaamuan ti asawam na ito yung aramidan ta. Amang ano niya ti aramidan na kadata. Di nanto pulos maamuan day ta. Ipanamnamak day taken ka. Nasayaat nga ron no kasta. Ola, rumwarta nga rodan iti hotel. Agawitan. Wen Alex, rabi igaya man. Inak pa igatangan ni Angelica nga anak ko iti makan. Sakbay nga agawi da. O sige, rumwartan iti hotel. Ngam saan tang agkuyog ng pasentro. Narigatan. Amangan na dakaruba makakita kadata. Oh, mangan kan Angelica. Amangan numala daw ka mapanag-eskwela. Wen nanang, ang sa dino ka di man ang tinagturugan nyo idirabi. Apay akanayon kayo matan nga awan dito'y balay.
Naturugak iti ayan dagiti gagayem ko. Apay ka di adamdamagam dagita. Kabailam mo tanti agmaymay sa dito'y balay. Saan ka di? Apay mo't na nakasta ka, nanang. Gapo iti kanayo na kaawan mo. Di na kon mas asikaso. Kanayo na mabutbutengak no kasi nga awan kayo. Nagado nga ammom. Di mo dakdakamatan kadalolam. Nga awanak dito'y balay iti rabi, ha? Madaksan ka kanyak no aramidem dayta. Ala, mangan kakit din. Di kan sumanao. Gaputadyak kayat tikas tanga ugali. Apagiso, ni Daniel ti umawawag. Dumawatak iti kwarta. Gaputa na ibusan ti kwartak. Hello, Daniel. Kumusta kayo iti anak ta dita Pilipinas, bakit? Ay kat nasayat kami latta, halakay. Aywan gayam. Agpawit ka iti kwartami. Gaputa na ibusan ti naudi nga impawit mo. Anya? Katno ka ipaw-pawit ko laang, hindi na panalawas. Nagdakkel pa itimpawit ko. Naibusan day jay, Daniel. Manumat lang day jay ngay. Agpawit ka kit din. Tapno adaramatan mi iti anak ta. Sige nga ron bagat. Urayan yu iti ipawit ko. Tapno adaramatan yu iti anak ta. Agyaman akno kasta, Daniel. Sige nga rudan. Urayak ti pawit mo, ah. Bye. At to'y ti kape, nanang. Auntie Dora. Agkape kayo, pay. Kabayatan ti panagsasarita tayo. Agyaman kami, Alma, kaanakan. Itaman pa'y nakapasyar kayo dito'y balay. Apay, ada ka din napatag nga ibagayo. Sayang, awan pa'y ngamin ni Angelica na pan nag-eskwela. Sana bale, takanayon na dumagas ni Angelica iji balay may. Nakaumay kami, gaputad na napatag nga ibagami. Kaya't dakalaeng apalagipan, kaanakan. Madinsa ti ar-aramidem. Agpanunot ka kumamot, anasayaat. Awan mading ar-aramidag, ante. Di mon ilibak, Alma. Ammo mi dagiti ar-aramidem. Iso apang nga asim, ta isardeng mo kuman. Ay, Nakababain lumamuan dagiti tao. Adula amin dagita nga ibagbagayo, nanang. Ken mabalin ka di? Didak bibiyangan, gaputa amok ti ar-aramidag. Agbaliw ka kuman, anak ko. Amangan numala daw tunti amin, no di ka pa'y lagpanunod. Agawid kayo, nanang. Awan mo't lang tinasayat a pagturungan da ito saritaan. Di da kun pakibibiyangan, gaputa amok ti ar-aramidag. Sa dino ka di man ang tibapanan nyo. Natural. Mapanak iti ayan dagiti babarkadak. Ada na patagapag nami ita. Aywon gayam, amangan no sa anak a makaawid inton rabi eh. Iso asikan tupay lang ti makamo dito'y balay, ah? Amuklatan no sa dino tibapanan nyo, nanang. Agkuyog kayo manan ka ni Uncle Alex. Anya? Hoy, saan ka man nagsasaw iti kasta, Angelica? Nakaubingan ka ngam nagado ti ammom. Pudno matibagbagak. Saan ka di? Anya? Di yung mailibak kanyak ti amin. Adda relasyon nyo kanya Uncle Alex. Kaasimat ni tatang ngagsaksakripisyo ija abroad. Ngamluklukwan nyo laang. Anya? Pangaasim kumamat nanang. Agbaliw kan sakbay amala daw ti amin. Maasyan kayo kumamat ka ni tatang nga day ija abroad. Talaga nakaragragsakak tunggal kadwa ka, Alma, honey. Uray syakmat, Alex. Nakaragrag sakak unay. Tunggal umayta dito'y hotel. Gusto ka. Makapamauyong ka ngamin. Gapot na nagpintas ka. Isa jak pulos agbabawi ang nagayat kan ka. Ipapastay tatyagragsak, Alma. Wen, Alex. Bukod tati oras kan kanito ta ita. Nasaya at matasing mangpet kayon, nanang. Oh, apay ngagsangsangit ka. Apay, ada parikot mo, Angelica? Tapno mo yun. Awanan ni tatang. Natayan tinakasingsingpat, mama. Anya ka
nga ibagbagam. Kasangsangpat ko lang, amday takit din ti bagbagam kanya. Dinak man rabakan iti kasta. Pudno ti bagbagakan ka. Pimusa yan ni tatang. Nabayag-gaya man nga agsagsakit ija abroad. Sana pudno dayta nga ibagbagam anak ko. Kunak no agpampambarlaang ni Daniel. Hindi ibagbaga anak kanya kagsaksakit. Sana natay ni Daniel. Sana natay ti ama. Pudno natayan ni tatang, nanang. Iso nga urayan tayo langan ti pan nakaisang pati bangkay na dito'y Pilipinas. Taom ti asawang Alma. Malamlamayan na. Nanang. Kasla madardar ti puso ka makakit-kita iti mangkayan ti asawa ka. Jakun makasarita pa iti ka ano man. Basol mo tinapasama kiti asawam. Dusaan ka kuma naglablabas. Nalabit asaanot ko mga inabuso ni Daniel ti bagina iti katatrabaho. Ngamsi ka, sa balik ti nararamid mo. Pakawanan na kumananang. Daniel, asawa ka. Pakawanan na kuma. Agbabawi akon ka nagiti madingay nararamid ko. Pangasi yun nanang tadidak kumansideran. Uray agbabawi ka ita. Saanan ama isubli pa'y tibiyag tinasingpat unay nga asawam. Gusto ko man nanang. Pakawanandak ko man. Daniel, asawa ka. Pakawanandak ko man. Kadagiti ado, anak basulag. Agawitan, nanang. Dua talangan ang nagbati dito'y Campo Santo. Kaya't ko pa'y nga ipapas. Abantayan ti tanam ni tatang mo anak ko. Nagdakkel tinagbasulak kan kuana. Uray ka sa ba hindi pa nagsangit mo itananang. Saan namang nagdaytaday di tatang. Isumumay kayon. Agawin tayuan. Sige nga, anak ko. Daniel, panawan na kan dito iti anak ta. Agsubli ang tumanan, tapno sa ronggaran ka. Agluto ak iti pamigatan ni Angelica nga anak ko. Angelica, apay na kita nagdadakkel abag. Ada ka di pa panam, anak? Pasensya ka, nanang. Nga makipagnaedak iti balay da lolo kan lola. Sana bale. Kabaalan niyo matiag may sa dito balay. Di mo kumamat aramidan ti kastoy, Angelica, anak. Ikarik, sulitak dagiti ado ang nagkurangakan ka. Di na kumamat panawan. Ayaban niyo lang ang dayjay nga Alex, nanang. Sorry. Ngam nakapagdesisyon akon. Makipagyan akon kada lolo kan lola. Diyan kaya tag naad dito'y balay. Ay, niya. Alma, apay ngay may kaditi balay. Alex, masikugak. Katsika ti ama to'y sikug ko. Dayta ti pudno. Anya? Sigurado ka, asyak lang ti lalaki, ti biyag mo? Apay asyak ti tudom nga ama ti sikog mo? Anya? Ah, Hawanan ka itibayin. Kalpasan ti amin. Kasta lang ti bagam kanyak. anya ti amok ngay? Amangan mo't no saan ko aputot dayta. Alakit din.
Umanaw kan. Kaputa amangan no masangputan na kat ti asawak. Kat anya pa ti maaramid nakin ka. Anyan da ito yan nagbanagak. Gapo iti kamali a desisyon ko. Pinanawan naklang arudan ti anak ko. Di mo pa'y bigbigan ti sikog ko. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Gapo ta iti panagriknak, ket awanen pagkamangak. Talaga asaanen akayat ti anak ko tinagsubli iti sidong ko. Ket impas ngay kuma ti anak mi kini Alex. Ket ingkarkarigatak nga insakad ti panagbiag mi. Idawdawat ko iti apo asapay lakuma, ta mapakawan naktupay ni Angelica. Kastan, katagyaman nak. Tuy pagayam mo, Alma. Alma pagayam ko, naladaw man ti panakaamiris mo iti biddot an aramidam, di mo latasardengan ama pansarongkaran ti anak mo. Tapno makita na tinaimpuswan a panagbabawi kan panagbalbaliw mo. Agbalin ko man daytoy apagnakmam, ket ipasnak mulatan nga asikaswen dagiti anak mo. Buano papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Alma. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.